ناوچین دمجمیر شش جارکی امجواره پیشکش بکن امیج سرنوچان دست پی بکن. ولات امریکا نقشه کاری خوال سوریه اشکره کرو تکبرنا چکو پروگرام اتومی رژیم اسد یک جکار سرکیه و اندامکی دسته آراوشکاری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه و امریکا با آسانی ری ناده ترکیه دا کو در باسی روشحالات چمی فراتی ببه. عبدالباسط سیدا سروکی بری اپوزیسیون سوری را گهاند که امریکا لسوریه برجواندی و آرمانج خواهی استراتیجی بری و دبه و تو آوائه کی گرنگی ناده کردان. جنک کرد جه کامپین در بدرین عفرینی در دور حلبه جعالی برپرسین پیاده و راستی سفگاتی و گوتنین دور جه روشتی هاتیه. دوباره سلاف اندامکی دسته آراوشکاری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه که امریکا با آسانی ری ناده ترکیه دا که در باسی روشحالات جمعی فراتی ببه و بتنی وی ری بده درست کرنا فشاری لسر پیاده جعالی ترکیه و بده. لسر روپل اخویا تایبت لیتورا جواکیا فیسبوکی عبدالرحمن شیخ و اندام دسته آراوشکاری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راگهاند که داوین پیش هاتین لروشحالات جمعی فراتی درست دبن قوناغا داوی جی بیجی کرنا لهفکرین روسی و امریکایه و ترکیه دخوازه در فتا کنها هی سودی جیور بگره هروها شیخ گوت که اگر امریکا ری به در باسبونا ترکیه بو روشحالات چمی فراتی بده ویجبو بجی کرنا برجواندین امریکا بن او پلان به سرپرشتی امریکا و وره بجه کرن و حتی که پلان امریکا وره بجه کرن نافچه روشحالات چمی فراتی و دقوناغه که نه آرام ره در باس ببه. ولات امریکا نقشه کاری خوال سوریه اشکره کرو تکبرنا چک و پروگرام اتومی رژیم اسد و تکبرنا داعش و درکتنا ایران جه سوریه و نقشه امریکی پاشا روش به ده سوریه ده ده همان دمی ده امریکا ده بجه 5 ولاتین بیانی به شیوه کی لشکری لسر خاکا سوریه نه و مترسیا شر ولاتین بیانی لسر خاکا سوریه هیه. واشنطن راگهاند که کارین سرکین امریکا لسوریه هنه تکبرناچک و پروگرام اتومی رژیم اسد و وکشانا هزین ایرانی جه سوریه و تکبرنا به تمامی داعشه ده هفدمی هوشیاریا رودانا شرکی ناف دولتی لسر خاکا سوریه جبر کو 5 ولاتین بیانی بشیوه کی لشکری لسر خاکا سوریه هنه آلیکار کاروبارین سیاسیین وزیر دروی امریکا دیوید هیل د کنگرکی ده لپیمانگاه واشنطن یا روشحالاتا ناوین را گهاند که کارین سرکین ولات امریکا ده سوریه ده هنه او جی تکبرنا ریخسنا داعش به تمامی درکتنا هزین ایرانی جه سوریه و تکبرنا چک و پروگرام اتومی رژیم اسد لسوریه تاکو قوناغا وگوهز لسوریه دست پی بکه و وگرک اولهج بو پنابران ورکرن. دیوید هیل دبیجه تاکو هزین ایرانی لسوریه نه قوناغا سیاسی بسر ناکوه و هولین گشکرنا آبوریا سوریه جی و بسر نکوه. جالیو خواه جیمز جیفری شانده امریکی تایبج با سوریه ده کنگرکی روزنامه‌وانی ده اشکره کر که روشا سوریه گلکی مترسی داره. جبر که هر یک جولات امریکا و روسیا و ایران و ترکیه و اسرائیل بشوی کی لشکری لسر خاکا سوریه نه و مترسیک مزن هیا که او هزین بیانی راستیک ورن. جیفری دبیجه تفی که روش لسوریه تاراده کی بدنگه لی او یک نای واته که بدنگی بردوام به و ندوره شاشیتین لشکری درست ببن و هزین بیانی روبروبوی هفورن. نمونه دما بوری ده موشکین رژیم اسد بالفرکا روسی لشکری به شاشیتی ارمانج کر جبر کو اسرائیل ارمانجا بنگهین واند کر. جیفری سربار کر که ولات امریکا لسر درکتنا تفاهی هزین بیانی جه سوریه کار دکه و اوید سلاتکا بهز لسوریه درست بکن که بکار به اولهی لسوریه بپاریزه. عبدالباسط سیدا سروکی بری اپوزیسیون سوری راگهاند که امریکا لسوریه برجواندی و آرمانجین خواهین استراتیجی بریوه دبه و به تو آوائه کی گرنگی ناده کردان و گلک نمونه دوی درباره دهنه و یا هری داویجی عفرین بو. سروک بری اپوزیسیون سوریه دبجه کو د سوریه نو د تو اسوی نو درباره دوزا کردین نو سیاست پیده به تو آوائه کی بحثا پیش روژا کردان لسوریه ناکه جه دست پیکرنا شورش سوریه جه سال 2011 و حتی وکه ایرو نا کوکی و شر بردوامن و جماره گروپین چکدار چند نفچه که سوریه بریود بنو
پێدا دەسەڵاتداریە ڕۆژاوای کوردستانی ژەڕژێمە ئەسەد وەرگرتیە ژەوێ دەمێ بە و حتاوەکە ئیرۆپە دە سیاستên شاش لە ڕۆژاوای کوردستانی جەهبجە دکێ عەبدولباسط سەیدا سەرۆکێ بەرێ ئۆپۆزیسیۆنا سووریە ڕاگەهاند کو ئەمریکا لە سووریە بەرژەوەندی و ئامانجێنخۆیان استراتیژی بڕێوە دەبێ و بێ تو ئاوایەکی گرنگیە نادێ کوردان و گەلک نمونە دوێ دەربارەی دەهەنە و یا هەری سەرەکە عەفرین سەیدا گوت و ئەمریکا دەدەمان هادە کار ji بۆ چەندێ دکێک و تورکیا بێنێتە سەرهێلا بەرژەوەندیان خۆ لە ناوچەیە و گوتجی کو ڕاستە لەسەر پرسا خاشقجی ناکۆکی و نابەرە تورکیا و ئەمریکادا لێ ئەمریکا دەما و 12 ملیۆن دلار ji بۆی دیارکردنا جهێسێ سەرکردەین پەکەکە کومرات قەرەیلان و جەمیلبایک و دەوران کالکانن تەرخان کرد وەکرک و تورکیا جارەکەدن ئارام ببێ و بریارە ئەمریکا بە ئەرێنی بنا بکێ و دەربارەی معاملەیە ئەمریکا لەگەڵ کوردان عەبدولباسط سەیدا گوت و ئەمریکا وەکە هێزەکە لەشکەری ئەجندایان خۆ بچەکدارین پێدێ جەهبجە دکێ و لەگەڵ ئەنەکەسە ئەمریکا لەسەر ئاستێ سیاسی معاملە دکێ و لەگەڵ وێ چەندێژی پێویستە بهتر ڕۆلە ئەنەکەسە وەرێ ئەکتیڤکردن داویدا عەبدولباسط سەیدا گوت کو دەما نەهادە شەر بۆ وەکالەتە وڵاتان لە سووریە هەیە و تێوێ واتێ کو جەنگەکە جیهانیا بچووک لە سووریە بڕێبەدشێ تماشاوان هێژامی بهتر لەسەر هەلویستن ئەمریکی دەربارەی چارەسەریە ڕەوشە سووری دەڕاوسن نەهاژی عەبدولباسط حەموو جیگرێ سەرۆکی هەپەیمانە نیشتیمانی یا ئۆپۆزیسیۆنا سووری لەگەڵمەیە مامۆستا عەبدولباسط ئەف دەماتە باش دەم باش دەما ku Washington dibêje ku divê rejîma Esed programa xwe ya otomî û çekên xwe yên otomî radestî wan bike yan jî têk bibin. Çi sînaryo têne holê? بەریە هەر تشتی دەم باش و ێبار باش بۆ تەماشەوان هێژە هەلبەت دەمەکە درێژە ینی سیاسەتە ئەمریکا تەفعیل دەبێ نوخە ئاوا دەکێ بە ئەواکی فەرەحتر ینی بجدیت بهتر چارەسەریە سیاسی سووریا تەبلەهەویەک خوڕتاییت کە بێ ناو چارەسەریەدا ئەو 8 ساڵە شۆرەشە سووری حتانها ئەمریکا ولۆ بە ئاواکی فەرەح و خوڕت تەوی کریزا سووری نەبوو بوو لێبێ جارێ بەر بە ئاواکردنەکە چارەسەریەکە سیاسی ئەمریکا جەدیەش بەرگۆ ئیرۆ دەم هات ڕژیما بەشار ئەسەد دەوێ قبول بکێ چارەسەریە سیاسی ئەو مەهانێ گۆدانە پێشیا نەما پێکتێ ڕژبەرێکێژی ئالاو هاتن گواردن دەم هاتیە گۆ ڕێژ چارەسەریە سووری رە بێدانین بنسیوانە یەکیتیان نەتاوا و بریارە جنیف باشە مامۆستا عەبدولباسط تو نابینە کو هەر دەم و دەمێکیدا ئەمریکا مەرجێن خوا بەهێزتر دکە لە سووریە دەستپێکێدا دوگوت دەبێ ئەمێ بمینن دە سووریدا تاکو داعش دەرکەوە پاشرا گوت تاکو هێزن ئیرانی دەرکەوە نەها دەبێژە دەبێ ڕژیما ئەسەد چەکên xwe yên otomî newewî radestîwan bike programa xwe ya newewî radestîwan bike an jî têk bibe ev mercên Emerîkî yên bihêz çi sînaryoyê li pêş paşaroja Sûriyê datîne yani ئەمریکا پرۆژە ئەمریکا 11 سپتەمبەرێوە پرۆژەک نو ڕۆژهەڵاتە ناویندا ji ئەفغانستان و سینۆرە سینە بگرە حتا ڕۆژهەڵاتە ناوین ئەv استراتیژیا ئەمریکی دیارە ینی بە ئەمریکا ji herêmê dernakeve ne ji Iraqê û ne Sûriya jî ne ji herêmê dî têjbergo îro ke sê rojhilata navî ji dest bistê dinya ji dest diçe ber vê yekê ئەمریکا حسابê guhartineke nû sed saliyeke dî ava dike ber vê yekê ئەمریکا ne di rojhilatê Sûriyayê de ne başûrê Sûriyayê û ne jî ji Iraqê û ne ji herêmê tevî de ber vê yekê çareseriya siyasî Sûriya mifta gelek tiştaya ber rejîma Beşar Esed 8 sal wek diktatör wek sistemkar ne mumkin قبول به هلا ملت سوری و نجی خلا جواکا ناف دولتی ایرو گوهرتن دوی سر محاسبه مشاندن و بتایبت چارەسەریە سیاسی بلگوری شرط و مرجع امریکا و روسیا الهف کرنا چاول هلسنکی و انهاجی لپاریس 11 هیوی جوینکل سر اوای استا سروکا پوتین و ترامپ دی سلاورونی خارطه نو جبونی چارەسەریە رجلاتا نویم بتایبت سوریا و دسبیب باشە ئالین هەنە دەبێژە ئەمریکا مەرجێن تعجیزی پێشکەش دکات داکو هەژمونە خۆیان ژێ نفوزین خوا لە سووری بەردەوام بکە ئەمریکا نەگۆ ینی شروطا دکێ ئەمریکا فەر دکێ شروطا ینی شروطی ئەمریکا پێخواستن تممکنە چارەسەری نەل تجها نەممکنە بێ ئەمریکا چارەسەر لێ جار جارە کارتێ هەنەکە بخارتێن هەنە کارتێ زەحمەتیە دخن پێشیا پلانێن ئەمریکیدا و پرۆسا بریارێژی ئەمریکا هەنێکی پرۆسە کەولۆ گەلێکی درێژە ینی سێ دەستگەهێ مەزن هەنە حتا لە هەف درونن
استراتیژیا امریکی دمشه جرجاره تکتیک دا امریکا درنگ کوي لتجاري امریکا استراتیژیا خو نه هته ګهرتن او جبروي کې امریکا دما بخوازي لکوجا قوناغي بالکیجانجي برياره خود به سری شروط خو فرض باشه تو بانگین جیمز جیفری شانده تایبەتی امریکیش بۆ سووریە چاوا دخوێنێ دەما کود بێژە دەبێت تورکیا و ئیران و ئەمریکا و رووسیا و ئیسرائیل ji سووریە دەرکەvin و دەسەڵاتێکە بەهێز لە سووریە دروست ببە تاکو چارەسەریya سیاسی برێ بەهرە تو چاوا vê banga he dixwîne راست ev dema civîna James Jeffrey tilafê got 5 hêzê leşkerî Sûriya de hene ev ê got binav kirin ew binav kir û Amerîka vê heta çareseriyek siyasî welatê Sûriya karibê azadiya xwe miletê Sûrî biryara xwe bide divê ev her çar hêzên leşkerî derkevin yani ev hena hêzên leşkerî ne divê bi biryareke dewlî derkevin çênabê yek derkeve yek bimîne wergo îro qonaxa krîza Sûrî krîzeke navdewletiye beriya got herêmî bê باشه مامۆستا تا çi radayê hûn wekû opozîsyon geşbînin ku tevî vê tevlî heviya ku nihar ser xaka Sûriyê heyî û ev hêzên biyanî heyî ku rewşa siyasî berevpêş ve biçe em geşbînin wergo îro nemumkine dawiya her krîzekê çareseriyeke siyasî neyde şerê cîhanê yekem bê di duavê ev krîza Sûriya ber bi dawî ve tê ber destpêka çareseriya siyasî ez nabêm dawî xelas dibe lê امریکا قوت ایرو دخوازه ماس بریار سیاسی به سری و از اب دولت مزنجی ایرو بر بچاو دستنی خطر سر پروژه دیگه برگو تایبت دولت مزن ایرو ولات عرب خلا بکیه برینا خو تبلیغیه خو ایرو د سری مزن هنه دروجلات نوین ولات ترکیه ولات ایرانیا هر دوجی دخوازن پیشکشیا ولات اسلامی بکن او يرو بشكيشيا ولاطي اسلامي ولاطي عربه سعوديه عربي وهناك ولاطي مصري يرو او ولاط هناك قلسون الالوزيه دنا بهور هردو دولت دخوازن غوري برجوانديه خوي سياسي بروجرا او سياسه خويا كم يا ب 1514 هذا امبراطوريه عثماني وصفوي لروجلات نابين هر يك دخوازوي نقشه غوري خوي امريكا جيبنا د شوبينو نه ممكن امريكا اوروبا بهله او بلان او اجنده واحد سجبر كي امريكا بتوازن ببالانس نهازه او هردو ولات اسلاميه مظن يعني تركيا وايران ولات رجلات نابين بخنا نبي خدا باشه آلین سیاسی هنه یک جوان سیاستمدار کرد عبدالباسط سیدا کد بیجه امریکا برجواندین خوا و استراتیجی خوا بریود به و تجاری برجواندی کردان برچاو ناکه هون وکو نونرین کردان دو اپوزیسیون سوری ده هونی چاوا بکاربن لسر آستی فرمی ناف دولتی و برجواندی کردان حق بکن اگر او نرینا کو سیاستمدار کرد پسنده که وهابه البته هر کس بو برجواندی خود که یعنی ل سیاست او چاوا کار به برجواندی خو و خیلی خو بگنه سر هفدو تایبت او ولاتی گو بریار دنیای جهان دمشینن به امریکا نممکنه تبریار روجلات ناوین داره و ام بیجن نبیجن چقاسی 100 ساله به قدر امریکا و به پشتوانی امریکا تجاره سریعت چه نبوده اوروپی حتی هات اکتیو بونا خردبون جبونی گوهرتنا گو 100 ساله بیستاده نکارن ایروگوی گورول بیزن ایرو روسیا و امریکا د میدان تایبت امریکا اجبر گو ایرو بریار امریکیه هری گرینگا و بدگل اسرائیل اجبر از باورم از گنکی گشبینم برجواندی امریکا تن خوستن روجلات اکناوینو لگوری کردا و برجواندی و ما فی گلی کرد و بینا آواکرن لجار جارا دم نلگوری مته لی از باورم بگشبینم نممکنه امریکا اوروپا روجلات اکناوین ولو بهلن و به کردا فاکتور و اکتری هری گرینگن دهندر روجلات اکناوین نو کردن باشه اگرم بهتر لسر روشا کردستان سوری راوستن افگفین ترکیه درباره دورین کردی در کردستان سوریه خواندنا تجربه چیه؟ البته امریکا سوریا و ترکیه گلکی ناکوکی هبون دست پیکا کریزا سوری ده نه هنک نزدیک بون نابر امریکا و ترکیه ده بون تایبت جی لاتفاقا جنج میشه انجام او نزدیک بون لسر چاستی مامستا انجام انه امریکا جد زانه به ترکیه ولاتکی جیران هری جغرافیا گلکی مازن بسوريا نممكن چاره سري و برنامج پروژه امریکی هر سري به ترکیه جبروي که هنکی او گفن ترکیه نه حتی داوی و هر نسري برگو ایرو هکر هاتو وکا عفرین لهات و چو سري
هناكي بروجا أمريكي دا عراق سوريا دا تايب هذا ونزيك بونا إيران تركيا جدا تايبت رجلاتي فراتو ونممكن أمريكا وميدان يقولوا هساني بيلي لي ممكن شار سريكا هفش هناك حلول وسط بيداني وأزبهور مجي أمريكا ببريار هاتي دانين وقتشا فرمانداريا قرتنا سي سربازين بككي باوريام دسبيكا بلانا كانوا جبوني استراتيجية أمريكي لهمبري رجلاتي فراتو بتايدت باكوري سوريا وأبني زيكبون نابرا وأمريكا تركيا دا وهناكي أنجام ده لنلقوري شرط ومرجي تركيا دخواسي هر لسروان گفین ترکی آلین هنه جاده کردی دبیجه کو اگر انا کسی و تفدم لحف بکن و انا کسی بریا خواره و کنون راتیا و ائتلاف سوری ده بکاره کو وان گفین ترکی بگهره تا چرا ده یب نرینین هانجی ابدیتنین هر راستن براسيجي اف روجين قالكي جرنجن بايدي او سياستا تشوت يا ايريش السر كردا بتايبه سر انا كسي نما بجهتيني جبر بك بيويست بايدي الخبا غري وقاربه رولا خدنا انا كسي وباراستنا كردا ده بروجا انا كسي تمشاندن او دم هاتي جي راستي بايدي ده مغامره قدر قال كرد وكشاو عفريني هات فروتون وكرين دوی قدر اقل کرد رجلاتی فرادا و بسپسیارتی نکی جبرگو دم هاتیا براستیجی دوی پلان هیا برنامج هیا نممکنه گو پاید کار به سر ناکوکیان و ولات ابریزه جبر ایرو نزیکونه که زمینه که باش نابرا روسیا و امریکا دهاتی دانیم و امریکا و ترکیه دهاتیان و برنامج کمیته دستوری و کار به و دست به که پروسه سیاسی بریار سیاسی هاتی دانی بروی که پایده نما کار بریزه دوی پشتوانیه که یا رژیم به یا روسیا به او لیستکه هانه نم که تجارجنه و نممکنه رجالات فرات دست امریکا ویج بروی که امریکا جدی و پایته دوی خوبو گارنه و بلز و باز کاری به وگره یک ریزیا مالا کردی و وگره ناو مالا کردی و دجوا کریاری خبر ده افدامنتن پراستی و پایده نکاری به و چاره سریا گو او دخوازه پیک بنه جبرگو پروژه سیاسی یا انا کسی یا اتفاقات دهوک هولیر یک هولیر دو او اینها هنو باشه مامستا اگر پیاده نزیکی انا کسی بو و خوشیک نوبره هر دو آلیان ده درست بو هن وکن نونرین انا کسی ده پیمانا نشتیمانی اپوزیسیون ده سوری ده دبینن که هنی بکارن رواتیه کیش پیاده را درست بکن پیاده پککی جدا بکن امریکا پروژاوی یعنی و ابریار پیاده جدا ببیش پککی وش قاندیل جدا ببی جبرگو ایرو قدر اقل کرد کردستان سوری بخلک بکاتین سوری پیکوند و جنیو دته نممکنه او میدانا گو پک که خص کردستان سوری بخو قربان سیاست و اجده خو ایرو رو برو نما سرد کوي و نما جی پلانوي چین سریج بروي که قدر اقل کرد براسی حتا وکی دی که باش حتا مشاندن به دست قندیل ایرو هات گو پیاده و خلکم پیاده کسن ایرو خوینا خودانه کردین گود بر خوینا خوازادی گره که هنکی بهتر هشمندیه که باش هشیاریه که مجبور بود دوزاگل کرد و پاراستنا کردستان سوری وک ملت وک خاک چهتره گو به قربانیه ناکوکیه پیل موجه تناقضات انقلق مظن باکور سوریه دخفره و مصر جی هنا الميدان جبرويه که پیاده گره که نکوه و خاپاندنا ایرو العفرین چاو اتفاقک نابرا روسیا و ترکیه و رژیم و ایران و چعبگرتیه امریکا جبرويه که روسیا جی نممکنه کاری به فشار الامریکا بکه و پلان امریکی و روسی به هفرد مشه جبرويه که پیاده دم هاتیه گو بلاز و باز کاری به پروژه سیاسی دناف قوناغا پروژه نکسی دا پیش ببین پیامات گهشت گلکس لاف عبدالباسط حمود جیگری سروکی هف پیمان اجتماعی اپوزیسیون سوریت الگلمه بو گلکس باز بو بجدار بونات الگلمه 488 روشن گرتنی دمها بوریده ل سوریه هاتنه انجام دان بهتریا روشن گرتنی لسر دست رژیم اسد و چکدارین پیادی هاتنه پیک آنین و بهتریا گرتیان اون ین کو سوزن رژیم اسد و لیبورین وان باور کرنه و وگریان سوریه بهتر جه 488 ولاتین سیویل دماها بوریده لسرانسری سوریه جالی رژیم اسد و چکدارن پیده و گروپین چکدار و هاتنه گرتن حتی نهاجی چارانوی ساوان ندیاره بهتریا روشن گرتنه جالی رژیم اسد و هاتنه انجام دان دورا سوریه یا ما فیمروان راپورت خویا مهانه ده درباری گرتنا به سروبر یا کو جالی رژیم اسد و گروپین چکدار و چکدارن پیده و تینه انجام دان لسرانسری سوریه بلاف کرد
در راپورت دهاتیا کو بهتر ج 488 ولاتین سیویل هاتنه گرتن دمهابوری ده بهتریا وان ولاتیان او کسین ین کول سربانگن رژیم اسد روسیا و گریان سوریه بریا بنگهن ورگرتنا پنابران گلک جی کسین کو هاتنه گرتن جالی رژیم اسد و اون ین کول بوری ناصرو که رژیم سوریه بشار الاسد باور کرن اول سوریه و گریابون لگوری تورا سوریه یا مافی مروان بلاف کریه کورژیا 63 جسادی جروشن گرتنه جالی رژیم اسد و هاتنه انجام دان بهتریا وان گرتیان اون ین کو و گریان سوریه تا کولی بورینا اسد وان خو بگره اره لگوری تورا سوریه رژیا 19 جسادی جروشن گرتنه جالی چک دارن پیده و هاتنه انجام دان جوان گرتیان روزنامه‌وان و پیامنری آرکی احمد صوفی کود 22 مهابوری ده جالی چک دارن بسر پیده و ادنا برا باجاری دیریکه و گندی قصروکه هات رواندن و چارانویساوی ندیاره رجایا 15 جسادی جروشن گرتنه لدورند بین کنترول چک دارن کو ناول خودکن دسیا تحریر الشام کو بری ناوی و جبهه النصره بون هاتنه انجام دان گروپن چکدار یمسر اپوزیسیون سوریه و رجایا 6 جسادی جروشن گرتنه انجام دانه چکدارن داعش 2 جسادی روشن گرتنه جالی وان و هاتی انجام دان لگوری داتای تورا سوریه یا مافی مروان روشن گرتنه کل عفرین روجاوای کردستانی هاتنه انجام دان لسر دست گروپین چکدار یم بسر اپوزیسیون سوریه و در حق اندزیار عبدالرحمن ایبو جگونده گرزیله یم بسر عفرین روجاوای کردستانی و دی 20 هیوادهان 2018 جمالاوی هاتیا رواندن حتی هاجی چارانویساوی ندیاره لیل اسماعیل قبلان ولاتیا گونده هولیله یا بسر عفرین روجاوای کردستانی و دی 13 هیوادهان 2018 جمالاوی هاتیا رواندن تانها چارانویساوی ندیاره چکدارم بسر پیده و 11 کس لگوندواری دیرازوره دی 25 هیوادهان 2018 رواند و چارانویساوان ندیاره دی 25 هیوادهان 2018 چکدارم پیده ایریشی باجاروک شداده یب سر باجاری حسکه وکر ده انجام ده 7 ولاتین سیویل گرتن و تانها جی چارانویساوان ندیاره پیده لرقای جی 12 هیوادهان 2018 5 کس گرتن و چارانویساوان ندیاره ده 22 هیوادهان 2018 پیامنری آرک احمد صوفی جالی پیده و هاتی رواندن و تان هاجی چارانویساوی ندیاره تورا سوریه یا مافی مروان رواندن احمد صوفی و کویک جروشن هری بالکش بسند که جبرکو احمد صوفی تنی کاری روزنامه‌وانی دکه آژانس آنادولیا ترکی بلاف کریه که 2 لشکرین ترکیه و امریکای لنزیکی چمی ساجور لسر هیلا سینورید نافبرا من به جو باجار جرابلس لروجهالات حلب دست به انجام دانا دورین هفبش بوجارا دوام کرن. امریکا و ترکیه روژا 4 حزیران ایسال به مبستا وکشانا پیادش باجر ریکفته نکرن و ترکیه دبیجه لگور نخشره دوی یپکیش من بج وکشه. ارتشین ترکیه و امریکای د چارچوبه نخشری من بجیده دست به انجام دانا دورین هفبش بو جارا دوم لباجار من بجی کرن. اجانسا انادولیا ترکیه لسرزار جدرین لشکری را گهاند که 2 لشکرین ترکیه و امریکای لنزیک جمع الساجور لسر هیلا سینوری دناورا من بجی و باجار جرابلس ده لروجهالات حلب دست به انجام دانا دورین خواه ین هفبش بو جارا دوم کرن. خلوصی اکار وزیر بروانیا ترکیه پیشدمکی را گهاند بو که د چارچوبه نخشری من بجیده راهینان پرورده هفبش یا یکینین لشکری ین ترکیه و امریکای روژا 25 جوتماها در باس بویده بداوی بو. لگور استراتیجیا ریکفتنا نابرا هر دو آلیان ده لگوری سوزاک و امریکا دایه دوی چکدارین پیده درکوو ده سلات هریمی جی رادستی خلکی رسن ین من بجوارین کرن. تاوی وان سوزن که هاتن داین چکدارین پیده لمن بجی وکا عفرین دست بکولاندنا خندق و چالان کرنه. هروها اکارد بیجه ولات ترکیه لسر بردوام کرنا اپراسیونین لدورین بندست پیده ده رجدن. امریکا و ترکیه روژا 4 حزیران ایسال به مبزدا فکشانا پیده جباجار من بجی ریکفتنک کرن و ترکیه دویجه لگور نخشریه دوی پکیج من بجی وکشه جبر مبستی ارتشین هر دو ولاتان دروجا یکی وی مهیده دست به انجام دانا دورین هفبش بو جارا یکم لباجار من بجی کرن. چالاکوانان پارچه ویدیوک لسرتورا جواکی بلاف کریته ده جنک کرد جکامپین در بدرین عفرینین در دورا حلبه به تورابون دبیجک و کسی نالیکاریان سروان ده بلاف دکن مبست برپرسین پیاده سفگاتی و گوتنین دور جراستیه و روشت آرسته وان دکن.
عايز حاجه شو بيس كبابي ما عايز حاجه ابو بخوه ها هات بيس كده ها اللي زي القويندا دي قويندا كيف بيس كبابي ده خالتي وشو راح خالتي هذاك يا حبات خالتي هذاك هاي مثل كشكالك يا حاجه بغير لك خالتي زي ذاك لعفرینا روژاوای کردستان جبربرینا ریان نرخ ماده مازوت گران بویه و برووا جیوه که نرخ زیتی هر روز ارزانتر دبه و به تایبتی پشتی کو بریارا قدغه کرنا فروتنا زیتی جبو دربه عفرینه هاتیه درکتن. جبر روشا تفلهفیه یاضاویه و گفن ترکیه سر روشالات چم فراته رین کسوتمنی تیرا دهاتن عفرینه هاتن گرتن کد انجام ده ماده مازوت بشوی که برچاف بهاو گران بو و او یک باندورک نرینی سر ریوچونا دمسالا زیتونان و ورزی زفستانه کر. لگور جدرک طایبت جعفرینه جارکر راگاندیه که بهابونک دمادای مازوت ده چه بویه. یک برمیل که 200 لیتر تیده ji 38,000 gehiştiye 6,000 lêreyên Sûrî. Ku demsala zeytûnan piraniya karê wê li ser madaya mazûtê ye. Bi taybet guvaşgeh û kargehên bêrînê, her wiha traktor, otomobîlên veguhestinê. û yek guvaşgeh di 24 demejmêran de 400 litr an ku 6 bermîl di yek heyvê de xerc dike. Ji bilî otomobîlên veguhestina karkeran û berheman. Ji derê tekez kir ku tevî mazût buha bûye, lehîn nirxê tenekeyên zeytê di cihê xwe de maye û niha bi 14,000 lêra têne firûtin û ew li gor pêwerên esîdê û zeyta herî guncaw an ku ji esîda pila yek kêmtir e nagihîne 15,000 lêreyên Sûrî. Derbarê nirxê madeyên din ji derê amaje bûyekê kir ku yek gramê zêr gehiştiye 16,800 lêreyên Sûrî ku beriya vê demê bi 15,000 bû û nirxê dolar bi 407 lêreyên Sûrî rawistiye. Beriya niha aliyên berpirsên Tirkiye biryara qedexekirina firûtina tenekeyên zeytê ji bo derveyê Efrînê derxist bû ku di encam da nirxê zeytê gelek erzan bû û tevî wêyekê piraniya xelkê neçar dibin bi nirxekî erzan bifrûşin da ku neyê dizîn yan desteser kirin. هجمارك تقين لعفريني و گندوارن وی هاتن انجامدان و کشتی و بریندار جی کتنه. جدر نخواه جهی راگهاندن که لجندر سه ماتورک ما انکری دناف برا چارگوشه اولهی یا چکدارن فیلق الشام ده هاتیان تقاندن ده انجام ده سه چکدار هاتنه کشتن و 8 دن بریندار کتنه جبلی زیان مادی. ده همان دمیده لعزاز جی اوتومبیلک ما انکری تقیایه ده انجام ده 6 زاروک بریندار کتنه و هنک جوان برینینوان گرانن. لگوری جدرین تایبت کل هرم عفرین شروع پفچون دناف برا گروپین چکدارین بسر ترکیه و تین رودان و ترکیه نکاره وان کنترل بکه. ریوبر اوفیسا روجهالات ناوین و باکوری افریقیا کمیسیاریا نتوانیا گرتی جبو کاروبارین پنابران اشکره کر که 6.2 میلیون دربدر دناوا سوریه ده هنه. امین معود راگهاند که ده انجامات اکچونا روشا سوریه رجای کمازن خلکی سوریه دربدر و کشبر بونه و حتی وکو ایرو 6 میلیون و 200 هزار دربدر دناوا سوریه ده هنه و 5 میلیون و 500 هزار دربدر جدر وی سوریه هنه. هر وها معود دازانین که اگر آرامی اولهی خدمتگزاری تندرستی و خواندنی و جیان ورد دابین کرن رجای 82 لسر صده آمادنه وگرن لسر زیده خواه. بردفکا وزارت دربه روسیا دبیجه که لگوری دستور و یاساین نافدولتی جمافی رژیم اسد خاکا سوریه بپارزه. ماریا زغاروفا بردفکا وزارت دربه روسیا راگهاند که اوه بویا دمک و خوین لسوریه درجه و کریارین تروریستی تین انجام دان. لو ما پیوسته جارسریک جبو سوریه ورد دیتن و ریزگرتن لمافی مروفان جبو پاراستنا سویلان وره کرن. هروها زغاروفا گود که چه دمکی خاکا سوریه بکه و دبن گفا ایرشه ده جمافی رژیم اسد خاکا سوریه بپارزه. اف گوتنین زغاروفا ده دمکی دتین که دما ترکیه ایرشی عفرینی کر رژیم اسد بتو آوایکی هولا پاراستنا عفرینی نکر.
بالافرین هفپیمانا نافدولتی لدجی داعش و پاسدارین ایرانی به دهن اپراسیونان لباجار دیرزوری و گندوارن وی آرمانج کرن. بربانگا ایرو بالافرین هفپیمانی به دهن اپراسیون اسمانی باجار و باجاروکین کودبن کنترول رخصتنا تروریستی داعش دیه لگندوار دیرزوری بمباران کرن. جالی خوشی میلیسین پاسدارین ایرانیین کل باجار بو کمال دمینه به موشک و توپخانه گران باجاروکی الباغوز و السوسا لروجهالات گندوار دیرازوری کرن آرمانج بریا دروجان تورا سوریا مافی مروان به بلگه پیک آنینا 5 کمکوژیان لدیرازوری 4 جوان لسردست هزین هفپیمان نافدولتی هاتیه پیک آنین کوبویه که هجمارا کمکوژیین کل سردست هزین هفپیمان هاتنه پیک آنین لدیرازوری و گندوارین وی جدست پیکا وی ساله و گهشتیه 13 کمکوژیان. بردفکا وزارت درو روسیا دبیجه گروپین تروریست ریگری لپیش آواکرنا دورا بیچک لادلب دکن. د کنگره روزنامه‌وانی دا ماریا زغاروفا بردفکا وزارت درو روسیا راگاند کو تبی بدستخستنا سرکفتنان درباره آواکرنا دورا که بیچک لادلب لیتانها او پروسه بداوی نبویه. جبرکو گروپین تروریستین کلوی دوره دمینن روزانه بن پیکرنان انجام دادن. روها زغاروفا هشیاری دا کو دورا بیچک گارانتی اولهی تیده نینه جبر کوچکدارین بسر جبهت النصره و بردوام کریارین تروریستی پیکتینن. هندک جدارین خواجهی اردنی راگهاندن که دو ولاتین اردنی پشتی در باسبون وانج بو سوریه هندابو نوچاره نویس وان ندیاره. روزنامه الرأي اردنی دیار کرد که هر دو جوانین بناو علی ابراهیم منصور البشایشه و عمر عبدالکریم العواقله ابا دو هفتینه در باسی خاک سوریه بونه. روزنامه اشکره کرد که تانها چاره نویس وان ندیاره و او نزانن اگر گرتینه یا نه. اف بویر تی پشتی که رژیم سوریه ولاتیه که اردنی لسر درگه نصیبی سینوری گرتن لگوری داخویانه که جو وزارت درو یا اردنی. شاندر امریکا جبو سوریه جیمز جیفری راگهاند که او هیوی دکن که روسیا بردوام بد سیاست خود دوار ریپیدان جی ارشن اسرائیلی لسر بنگهین لشکرین ایرانی لسوریه. امریکا هیوی کرد که روسیا بردوام در ریپیدان جی اسرائیل را به آرمانج کردن ناوند و خالن ایرانی لسوریه تاوی که روسیا سیستم اس-300 را دستی رژیم سوریه کریه. شاندر امریکا جبو سوریه جیمز جیفری دو کنگره که روزنامه‌وانی در راگهاند که روسیا دانستاندن خود به اسرائیل را رید ده اسرائیل که ناوند ایرانی لسوریه آرمانج بکه و دیار کرد که او هیوی دکن که روسیا ده پیش روژه ده لسر وی ریبازه بمینه. جیفری به بردامی آخافتن خود دیار کرد که هبون اسرائیل تکز ده به بریگری بلافکرنا ایرانی جی سیستم چکن دور آوش لسوریه ده دا که روژه کی جروجان لدجیوه نیت بکارانین. جیفری بالکشان سر روش سوری و اشکره کرد که هجما رمضان جی ارتشن ولاتن جیهانی لسوریه هنه که همیجی لنیزیکی هف کار دکن و کتنا بالافرا روسی ده ایلون بوری ده نشانه یکی ده. جیفری ده داوی آخافتنا خود سربار کرد و گفت که سیاست امریکا دخوازه داعش بشکینه و کار دکه جبو چاره سرکرنا کریزا سوری لگوری بریارن انجمن اولهی نافدولتی جماره 2254 و گرتنا درخستنا همی چکداران که دبن سرپرشتی ایران ده کار دکن. هر دم و دمکی بالافرین جنگیین اسرائیل ناوند و بنگهین ایرانی لسوریه تو باران دکه که ده انجام ده به دهان شیورمند و چکدارن حرس الثوری ایرانی هاتنا کشتن لسوریه. هناك جدارين خواجهي جكامبا الركبان راگهاندن که جوانك دناوا کامپی ده جیانا خواج دست دایه. جبر نبونا ناوندین تندرستی و درمانان دناوا کامپی ده هر وها دور پیچا که رژیم سوریه لسر کامپی فرض کری. جبر تک چونا روشه لکامپا رکبان جوانا کی جیانا خواج دست ده. جنبونا پیداوستین تندرستی دناوا کامپی ده. جبر دور پیچا که رژیم سوری لسر کامپی فرض کریه لگوری آگاهین که هاتنا بلاف کرن که جوان بناو اسامه العبدالله جیانا خواج دست ده.
پشتی نەخۆشیەکی درێژ di nava kampê de û ji ber ku rejîma Sûrî rê nedaye ku bigehe navendekî tenduristî li derveyî kampa Rikban. Pizîşkekî ji nava kampa Rikban eşkere kir ku navendên tenduristî tiştek girêdayî nexweşiyan mîna derman têde nîne û ev yek hemî ji encama dorpêça ku rejîmê li ser ferz kiriye. Malpera Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûrî ji aliyê xwe ve bang li civaka navdewletî kir ku fişarekî li ser rejîma Esed bikin ji bo bidawîanîna vê dorpêçê û diyar kirin ku tiştekî li kampê rû dide tuwanekî cengî ye. Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûrî serbar kir û got ku rejîma Sûriyê siyaseta fişarê û birçîbûnê li ser niştecîbûnê kampê ferz dike ku di encam de gelek bûyerên mirin û nexweşiyan rû didin. Ji hezêrana borî de û rejîma Sûrî kampa Rikban dorpêç kiriye û piştî hewlên netewên yekgirtî şembiya borî de hindek alîkariyên gehiştine nava kampê. Lê kesên li kampê dimînin eşkere kirin ku ew alîkarî gelekî kêm in û bi tenê ji bo yekevî ye. Kampa Rikban nêzîkî 6000 derbederî têde hene û li gorî rêveberiya kampê bi hezaran kesên kêm endam hene. 1406 jin û 1632 zalamin û 4273 zarokin. Di hinozde dîlên Swêdayên ku li dev Daişê girtîbûn hatine serbestberdan. Ku jî dernê xwecihî dibêjin ku ev serbestberdan bi rêkeftin di navbera rejîmê û Daişê de hatiye pêkanîn. Lê rejîma Sûriyê ragihand ku wan bi zûra çekan serbestberdan e. Rêxistina Daişê ragihand gowan 19 dîlên li cem xwe li parêzgeha Swêdê girtibûn serbest berdan. Hevdemî got rejîma Sûriyê ragihand gowan bi şer û bi zora çekan ew dîl rêzgar kirin. Hindek eşiderên xwecihî ragihandin got duh çekdarên Daişê 19 dîlên li cem xwe radestî rejîma Sûriyê kirin li devera Hemîme li Rojhilatî Tedmûrê li gundewarê Himsê. Lê li beramberî wê televizyona fermî ya rejîma Sûrî ragihand got çekdarên rejîmê 19 jin û zarokên got dîlgirtî bûn li cem Daişê rêzgar kirin. Lê li beramberî wê televizyona fermî ya rejîma Sûrî ragihand got çekdarên rejîmê 19 jin û zarokên got li cem Daişê dîl bûn rêzgar kirin. Piştî şarekî giran li bakurê Rojhilatê Tedmûrê. Beryana harê xistina Daişê û rejîma Sûriyê gihiştibûn rêkeftinekê gotê de wê Daişê 27 dîlên li cem xwe serbest berde beramberî berdana rejîmê ji şêst girtiyên Daişê yên li cem wê. Her wiha radestkirina $27 milyon ji bo rêxistina Daişê. Di çend heyvên borî de parêzgeha Swêdê rastî rewşek xerab hat. Ji ber êrîşa çekdarên Daişê li ser parêzgehê got encam de hejmarek mezin ji kuştî û birîndaran ketin. Got gihişte 205 kuştî û hejmarek mezin ji birîndaran. Her wiha hejmarek dîl ji xelkên parêzgehê jî ketin destê Daişê. Beriya demekê jî rêxistina Daişê jina dîlgirtî li cem xwe sêdar kirin. Got ew yek bû ji tevahiya 27 kesên got dîl ketin di dema êrîşa çekdarên Daişê li ser gundê Şebkê di 25 heyva borî de. Hindek çavdêr dibêjin got êrîşa çekdarên Daişê bi ser parêzgeha Swêda de tê bi pêşînyarekê ji rejîma Sûriyê wekû fişarekê li ser xelkê bajar ji bo radestkirina wê ji bo rejîma Sûriyê. نوچان مبداوی هاتن امی سرنوچان لبیرا و بینن. ولات امریکا نقشه کاری خوال سوریه اشکره کرد. تکبرنا چک و پروگرام اتومی رژیم اسد یک جکاری سرکیه. و اندامکی دسته آرایشکاری پارتیا دموکرات کردستان سوریه دبیجه و امریکا با آسانی ری ناده ترکیه دا کو در باسی روشحالات جمع فراتی ببه. عبدالباسط سیدا سروکی بری اپوزیسیون سوری راگهاند کو امریکا لسوریه برجواندی و آرمانج خواهی استراتیجی بری ودبه و تو آوائه کی گرنگی ناده کردان. جنک کرد جه کامپین در بدرین عفرینی در دور حلبه جعالی برپرسین پیاده و راستی سفگاتی و گوتنین دور جه روش دهاتیه. ارشاد و بختور بن